Kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru agezweho harebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo tugera tuba puditinga gatanu kuri gatanu muri rusange sindi butinde rero turaza gukubita tubangura by'umwihariko mu buryo bwihuse cyane kuko amakuru ni menshi cyane. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru nyemera mbanze nadisurize mpikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko kuko badukurikira ari benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda bari mu gihugu cy'u Burundi bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima bari ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza by'umwihariko gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye rero by'amakuru agezweho nk'umunyemere mbabwire yuko utavugana Uvira ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byamaze kuba biba ibindi icyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ahitwa za Songo turaza kubabwira iby'imirwano ikomeye cyane yamaze kuba icubino hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka abantu bari hafi ya Tshisekedi nibo bari inyuma y'umutwe wa Mabondo by'umwihariko hanganye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Turaza kubabwira iby'imirwano ikomeye iriko bica bigacika M23 na FARDC na Wazalendo ahitwa za Gatogo kugeza Kambiba. Ibintu byakaze turaza kubikomozaho tuve imuzi n'imuzingo. Ariko kandi turaza kubabwira ko Tshisekedi yahagaritse General Ikenge nyuma yo kuvuga amagambo yuzuye urwango ku Batutsi. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturukayo turaza kwinjiramo tukagenda tubapudetinga tubabwira uko byifashe kuko ni byinshi cyane biri kugenda bituruka by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko kandi turaza kubabwira ko imirwano hagati y'abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Ukuboza 2025. Imirwano ikomeye cyane yabereye mu midugudu ya Gatogo, Kigogo, Kambimba. Iyi mirwano rero nk'uko amakuru aturuka bisobanura neza remeza ko iri kubera muri groupement ya Kalongwe ni sheferi ya Bavira muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu Amajyepfo ni ku birometero 10 uvuye mu mujyi wa Uvira. Nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mugoroba wo kuwa gatatu ku itariki 27 Ukuboza imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacakiranye n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa za Kakakumba hafi ya Gatogo. Kugeza kuri iki cyumweru rero gishize inyeshyamba za M23 ziri gukomeza imirwano ndetse imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Imirwano rero ni imirwano yatumye igisirikare cya M23 by'umwihariko kiguhagoboka kugira ngo abaturage bataza kugoma kugirirwa ingaruka z'ibibazo byo gupfa ndetse n'ubusahuzi muri no mirwano. Gusa ikiri mugomba kumenya imirwano ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane by'umwihariko ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Perezida Antoine Felix Tshisekedi rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse General Major Sylvain Ikenge wari umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu nyuma yo kuvuga amagambo yibasira Abatutsi. Amakuru yihagarikwa rya Ikenge yemejwe n'ibiro ntaramakuru bya Kongo ICP rero isobanura ko uyu musirikare mukuru yimenyesha Ikenge yahagaritswe hamenyeshejwe n'ibiro bikuru bya gisirikare. Uyu mugabo rero yahagaritswe nyuma y'uko gatandatu w'iki cyumweru gishize havugiye amagambo akomeye kuri televiziyo y'igihugu gushakana n'abatozikazi ngo nibyo kwitonderwa. Ibi rero nibyo biri mu byo yahise azira. Ati umusirikare rero iyo ashakanye n'umugore w'umututsi agomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu
wo mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we uza iwawe kandi atari mubyara we cyangwa mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe. Bakakubwira ngo oya abana bavutse ari basa nk'abatutsi kuko ari ubwoko bw'iganza kandi ari ubugambanyi bwakozwe. Ikiganiro rero by'umwihariko cyo kuri RTNC cyabaye cya gatandatu Ikenge yavugiyemo ayo magambo mu ijoro ryo ku cyumweru, cyahise rero gituma nyamuneka kinakurwa ku rubuga rwa YouTube. Amagambo rero yamaganwe n'abatari bake, bagaragaje ko amagambo y'uriya musirikare ashimangira urwango Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ifitiye abatutsi. Mu byamaganwe rero harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, mu babyamaganye Maxime Pivot wagaragaje ko umuyobozi ukomeye muri leta nka Ikenge atagakwiye kuvuga amagambo nk'ariya. Umutwe wa AFC M23 kandi watangaje ko mu guhindura umututikazi ari nk'ikimenyetso cy'ubwanzi, ubutegetsi, ubugome ndetse no gutekereza nabi ku kiremwa muntu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe nawe ari ibyo yavuze kuri ibi bijyanye n'iby'uwo mugabo by'umwihariko yatangaje, birimo kugaragaza kugenda by'umwihariko bagira bacamo abantu. Ariko kandi ku rundi ruhande nanone polisi, murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano
guverinoma y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC-M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC-M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC-M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake aho kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC-M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC-M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe
bagiye bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse